Ndabasuje cyane kandi mbifurije ikaze no kugubwa neza no kugira ibihe byiza kuri Don't Speak TV. Turongeye turagarutse muri ibi bihe tubagezaho amakuru abagezweho kandi amakuru yihutirwa. Channel ya Rock Entertainment nyuma yuko mumenya amakuru yuko yamaze gusa nk'ihagarikwa ibyayibayeho, murabizi ko yamaze gufungura iyindi yitwa Kimomo News. Ntago ari uko yifuzaga kugira channel ebyiri zitangaza amakuru ndetse zigatangaza ibintu bimwe, ahubwo nuko channel ye ya Rock Entertainment yamaze kugira ikibazo. YouTube channel yamaze guhagarikwa, ntago nyine igihemba kubera ko bamwe bavuga ko hari ibintu bimwe na bimwe yagiye akora nyine cyangwa se atangariza kuri iriya channel, byatumye rero bayirega bituma atongera guhembwa na YouTube channel na YouTube muri rusange. No kuvuga ngo Rock Entertainment yari channel ifite aba subscribers barenga miliyoni. Urumva n'aba subscribers benshi bafite icyo bavuze mu Rwanda, ni abantu benshi. Fata miliyoni y'abantu igakurikira umuntu umwe kubera ibikorwa akora. Uwo muntu by'ukuri abakunzwe mu buryo bwose, yaba ku buryo bwa social media, yaba mu buryo abantu nyine bamukurikira bitewe n'ibintu agenda akora n'ibyo agenda bagezaho. Rock rero yari umwe mu bantu bakunzwe, murabizi ko ari umusobanuzi wa filime. Abasobanuzi ba filime n'abantu bakundwa kandi n'abantu bakurikirwa cyane cyane ko ari mu bayoboye nyine, ari mu bantu bakundwa cyane n'abanyarwanda ndetse n'abanyamahanga muri rusange. None rero YouTube channel ye ntago igihembwa kubera ko hari nk'amakuru numvise avuga ko kubera gutangaza amakuru y'iriya ntambara yo muri Congo ya M23 ndetse na FRDC byatumye nyine Kisekedi reportinga amwe mu macano agenda avuga ibikorwa bye agenda akora, biriya bikorwa bitari byiza. Ibyo byose bigatuma YouTube channel zimwe na zimwe zigenda zifungwa. Murabizi ko nk'iya Ismail Mwanafunzi yarasibwe iri mu ba subscribers barenga 600,000, ndetse YouTube channel ya Rock nayo murabyumva ko yagize ibibazo. Hari YouTube channel zindi zigiye zitandukanye zageze, ni bavuga ko na mama urwa Gasabo nayo iri muri ako gatebo ka YouTube channel zagiye zihagarikwa. None rero urumva ntago byoroshye. Urumva Rock biravugwa ko nyuma yuko ibyo byose bibaye agiye guhita yigiriye already muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ari hagiye kuba ndetse agiye kuba burundu, atazanagaruka mu Rwanda. Ni sinzi nimba twabyita igihombo, sinzi nimba uko twabyita, ariko ni inkuru ibabaje kuba Rock avuye mu Rwanda yigiriye muri Amerika, bitewe nuko nyine afite akababaro agiye kukabatura, dore ko ari nabo baba babiri inyuma n'ubundi. Sinzi ubwo ngubwo ashaka kuba, situzi nimba azakomeza gusobanura filime, azakomeza gukora kuri YouTube channel ye, ariko ibyo ari byo byose tuzagenda tubabwira uko tuzagenda tubona update.